आणि देवात महिमा, देवात स्तुती, देवात आराधना. प्रत्येक माझं प्रत्येक तुझं प्रत्येक संपूर्ण खाईन तुझ्या माझ्या भितर आसा. आमेन. ताची थायची आसा ताची बी आमकां उजवाडीत आसा. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर बारून आमच्या जिव्या देवाक दिन वाचया. Obrashin talavatro maseketra lande. Obro montra o shikatra lande. Obra mantra o tramaseketra lande. Libra mantra o shikara bara 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 ba. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Obra mantra o tramaseketra lande. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Obra mantra o tramasekere berebe shabara bara bara ba. Libra mantra o tramaseketra lande. हाले 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 ग्लोरिया महिमा स्तुती आणि आराधना. ओब्रा शांत लांदे ओब्रा मंत्र लांदे. धर्मदूतांचा इतिहास अध्याय 16 आणि 31वी ओळ. Acts chapter 16 verse 31. ताणी ताका सांगले, सोमिया जेजूचेर भावार धर आणि तुका आणि तुझ्या घराब्याक तारण मेळटलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, सोमिया जेजूचेर भावार धर आणि तुका आणि तुझ्या घराब्याक तारण मेळटलें. ज्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो आमी सोमिया जेजूचेर भावार दवरता, त्या वेळार फकत म्हाकाच न्हय, तुकाच न्हय, पूण आमच्या कुटुंबाक तारण मेळटा. कित्याक आमचे वरवीं, म्हाजे वरवीं, तुजे वरवीं देव आपल्या कुटुंबान वावर करता. म्हजे वरवीं तुजे वरवीं देव आमकां शिकयता. देव आमकां शिकयता आनी देवाचें उतर सांगता की ज्या वेळार आमी देवाचेर भावार दवरता त्या वेळार म्हाका, तुका आनी आमच्या कुटुंबाक तारण मेळटा. ओ हालेलुया. वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमी देवाक दिनवास दिवया, ताची स्तुती आनी आराधना करुया, ताका वाखाणुया, ताका दिनवासुया. गिता वरवीं ताका दिनवासुया. कित्याक तो आमचो देव आसा. तो आमकां सांबाळता, तो आमकां राखता हर एका वायटांतलो. तो आमकां सांबाळता. ओ हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. तुम्ही हात बाळून गीतावर विनंती जरी तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तू
रोशनी मेरी जिंदगी में तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में यीशु Hallelujah, praise the Lord. Rabadana se ba. Oh, hallelujah, thank you, Jesus. Edisa paso de vea paso, tuja utra paso le gramas. O Brahma Shindra Landala Helele O Brahmantra Vasiketra Landele Hetra Lande Oh, thank you, Jesus. O Brashindala Vatra Lande O Brahmantra Votra Maseri Alaba Libra Mantra Voshivara Vara 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 Vatra Lade Libra Mantra Votra Maseri Alala Libra Mashontra Landele Hetra Lande Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Edis. तेव्हा तुझे जीवित मुझे भीतर असा ते जीवित करना मित्रता हर एक आपल्या लेबरा मासा कांताना मना कांत्रा बुसे लेबरा माशा कांताना मना से लेबरा माशा कात्रो बुसा कांते नेके ऐसे प्रमोशन कात्रा बस को तेरे बेरे से ओला ब्रह्माशा कांत्रा मासो को तेरे बेरे से ओला ब्रह्माशा कांताना मना से हालेलुया praise the Lord हालेलुया किरीस वचनाचे देवाचे उत्तर घेऊया देव आमका साहित्य वचन आहे praise the Lord hallelujah thank you Jesus praise the Lord अशी उत्तर घ्या Matthew chapter 5 verse 3 पासून आम्ही घेऊया मातीवाचा 5वा तिसरी ओळीपासून घेऊया praise the Lord आणि ते देवाचे उत्तर या वाचन सांगता गोष्टीमान गरीब ती सुभागी सुखीचे राजतांचे praise the Lord किती म्हणता खोशी मनान गरीब ती सुभागी praise the Lord हालेलुया आजचे जे देवाचे उत्तर असा ते आम्ही सजमान घेऊन जाय कित्याक देव कितें तरी ह्या उतरा वरवीं आमकां सांगता आनी सजमयता praise the Lord सो आयचे देवाचे उतर जावन आसा खोशये मनान जी कोण गरीब ती सुभागी praise the Lord हालेलुया कित्याक अशें जेजू क्रिस्त म्हणटा खोशयेन आनी मनान आमी गरीब जावंक जाय praise the Lord हालेलुया कित्याक असो देव म्हणटा आमी खोशयेन एकदम गरीब आसूंक जाय पण ह्या मनशांच्यो खोशयो मनशांची
सर्गाची राज्य पयस दवरता वा सर्गाचे राज पयस दवरता. आमेन. मनशांच्यो खोशयो, मनशांनी ज्यो कितें खोशयो ह्या संवसारांत न्हू करतात ती सर्गीचे राज आमकां पयस दवरता. प्रेज द लॉर्ड. आनी खेरीज भाशेन आयचे देवाचें उतर तेंच सांगता, खोशी मनान गरीब ती सुभागी, सर्गीचे राज तांचे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो खोशी मनान जी कोण गरीब आसा ती सुभाग्यान म्हणटा आनी सर्गीचे राज तांचे. पळयात, हय ह्या संवसारान आमच्यो ज्यो खोशयो आसात त्यो संवसारांतल्यो खोशयो सर्गीच्या राज्यान डिपेंड आसात. आमेन. आमी जे कितें संवसारान खोशयो करता त्यो सर्गीच्या राज्यार डिपेंड रावतल्यो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ह्यो खोशयो जायते फावटी आमी कितें करता, एक खोशी न्हू, एक खोशी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतली एक खोशी आमी चलतना पुरी करतना आमी केन्ना इतली म्हातारी जावंक पावता, आमी देवा लक्ष आमचो काडटा आनी आमचे खोशयेर, आमच्या फॅमिलीचे खोशयेर घालता. पळयात, आमी जितली मनशांका खोशी करतल्या तितलो कांय फायदो जावचो ना, पूण जर आमी देवाक खोशी करतल्या आमचो सर्गा राज्यार फायदो जातलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमचो संवसारान जितली आमी जे कितें आमी कोणा पासत करता तेचो कांय फायदो जायना, पूण आमी देवा पासत हय करता जाल्यार सर्गा राज्यार फायदो जाता. आमेन. पळया, दुसरी लायन कितें म्हणटात, मॅथ्यू चॅप्टर 5:4, शांती सुभागी म्हटल्यार शांती म्हणटा सुभागी, प्रित्मेचे दायज ताचे म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. जी कोण शांत आसा ती सुभागी, प्रित्मेचे दायज तांचे. पळयात, पयलें सांगता पवित्र पुस्तक सर्गीचे राज ताचे, दुसरें सांगता पृथ्वेचे दायज ताचे. प्रेज द लॉर्ड. पयलें सांगता खोशये मनान गरीब तेचे सर्गीचे राज, दुसरें सांगता शांती सुभागी, पृथ्वेचे दायज. आमेन. हालेलुया. एका वाटेन मॅथ्यू बरयता गरीब ती सुभागी तांकां सर्गीचे राज, दुसऱ्या वाटेन मॅथ्यू बरयता शांती सुभागी तांकां पृथ्वेचे दायज. आमेन. ह्यो नियम आनी ह्यो सिद्धांत जेजून शिकयलेलो आमी सजमान घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. जेजू अशें कित्याक म्हणटा, खोशये मनान गरीब ती सुभागी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्गीचे राज तांचे. प्रेज द लॉर्ड. जी ल्हानवे काळजेची आसा, जी नम्रकायेन आसा, जी खोशयेन सदांच, ओके, थोडीं जाणां अशीं आसा, ना म्हाका जाय म्हटल्यार जाय, म्हाका हें जाय म्हटल्यार जाय ना, थोडीं जाणां म्हटल्यार ओके आसनी, नो प्रॉब्लम, ओके आसनी, नो प्रॉब्लम, ओके आसनी, नो प्रॉब्लम, अशें ना बाबा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्गीचे राज म्हणटा ल्हानवी कायेचे आसा, ल्हानवी कायेचे आसा, ल्हानवी कायेचे आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, मॅथ्यू चॅप्टर 5:4 कितें म्हणटा, शांती सुभागी, कित्याक प्रित्मेचे दायज तांचे. आमेन. कितें म्हणटा, प्रित्मेचे दायज तांचे. प्रेज द लॉर्ड. पयलें म्हणटा सर्गीचे राज, दुसरें म्हणटा पृथ्वेचे दायज. आमेन. पळयात, खालतेपण घेतल्यार सर्गीचे राज येता आनी शांतपण घेता त्या वेळार प्रित्मेचे दायज मेळटा. आमेन. हालेलुया. 5वी लायन पळयात, रुदन करतात ती सुभागी, तांकां भुजवण मेळटली. रुदन करतात ती म्हटल्यार देवा पासून सोंसतात वा देवा पासून त्रास सोंसतात ती सुभागी म्हणटा, तांकां भुजवण मेळटली. 6वी लायन पळयात, नितीक ताणेतान आनी भुकेतान ती सुभागी, ती धादोशी जातली म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. 7वी लायन पळयात, दया ती सुभागी, ताका दया मेळटली. आमेन. 8वी पळयात म्हणटा, काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. प्रेज द लॉर्ड. 9वी म्हणटा, सहज काय करता ती सुभागी, देव ताका आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी 10वें म्हणटा, निती खातीर धुमाळो सोंसता ती सुभागी, सर्गीचे राज तांचे म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें जें कितें
जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांका सांगतलो त्यांच्या जिवितान कशे भाशेन तेंचे जिवीत तेंच्यांनी सारूंक जाय तें. आमेन. तांच्या जिवितान आमी आमकां जाय तशी आमी जियेता, आमकां जाय तशें आमी चलता, आमकां जाय तशें आमी भोंवता. पूण ज्या वेळार जेजू क्रिस्त आपल्या ज्या वेळार तूं देवाच्या राज्यान भितर सरता तुजे नियम तुजे रुल्स डिफरंट आसात. हालेलुया. तुजे नियम तुजे रुल्स डिफरंट आसात. हालेलुया. ते तुजे नियम घेवन चलोवंक जायना, पूण देवाचे नियम घेवन चलोवचें पडटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हे खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी देवा सांगाता चलणें हें खूब कठीण आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय आतां देवा सांगाता रावणें खूब इम्पॉर्टंट आसा. चलो म्हाका देवा सांगाताक रावता, हांव देवा सांगाताक चलता, ओके हांव देवाचो आसा. ना 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 आमी पळयता जर देवाचो जर जावंक जावो तेका आमी देवा भाशेन जसो हांव चल्लो तशें तुमी चलोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव आयज जे सांगता तुमी सुभागी, तुमी सुभागी, तुमी सुभागी, तुमी सुभागी, कित्याक देवाक जाये आमच्या जिवितान अशे भाशेन आमचें जिवीत आसलेलें. काळजान ती सुभागी खोशे मनान रुदन कर सुभागी. सुभागी म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें देवाक जाय आमी तेचे भाशेन जिवीत जियेले. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळया आमी जायतीं जाणां आमच्या आयज जिवितान देव जावं न्हू आमकां दर एकल्याक देव जावं प्रॉब्लम्स ना, आमकां दर एकल्याक जेजू जावं प्रॉब्लम्स ना, पूण तेचे भाशेन आमकां जिवीत नाका, तेचे भाशेन आमकां चलोवंक नाका, तेचे भाशेन आमकां रावोंक नाका, तेचे भाशेन आमकां जिवीत जियोंक नाका. प्रेज द लॉर्ड. हर एका वेळार आमी तेचे भाशेन जिवीत जियोंक सोदना, आमी आमचे भाशेन जिवीत जियोंक सोदता आनी आमी म्हणटा आमी जेजूची. हांव ना, आमी जेजूची केन्ना जाता ज्या वेळार तुजें जिवीत जियेतना तूं तेचे जिविता भाशेन चलताय त्या वेळार तूं जेजू भाशेन जाता. आमेन. तुजें जिवीत चलतना तूं तुजें जिवीत चलोवन तुका जाता तशें चलोवन तूं म्हणटा हांव देवाचो, ना जायना. तुजें जिवितान चलतना तुवें देवा भाशेन जाणें हें चड गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां हेंच सजमयता. देवाचें उतर आमकां हेंच सांगता. देवा सांगता देव सगळ्यांक खबर आहा. आयज धाकटुल्या भुरग्यांक सगळ्यांक खबर आहा देव कोण तो, पूण देवा सांगाताक चलणें खबर ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज खंयचो तरी एकाचो धर्म आसा, एकाचो धर्म आसा एक तसो म्हाजो पासून एक धर्म आसा आनी ह्या धर्मान हांव ल्हानाचो व्हडलो जाला, ह्या धर्मान हांव चलतलो, ह्या धर्मान म्हाका जिवीत जियोंक जाय इतलेंच खबर. पूण ह्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचो खंयचोच धर्म ना हें पयलें समजून घे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताचो खंयचोच धर्म ना. तो जिवीत बदलूंक येयलो, तो जिवीत दिवंक येयलो, तो आपलें जिवीत तुमकां दिता, तो आपले श्वास तुमकां दिता, तो आपली बदलावणी तुमकां दिता, तो आपली हेल्थ तुमकां दिता. पळय जेजू क्रिस्ताचो खंयचोच धर्म ना हें सांगतली एक वळ आसा बायबलांतली. ती म्हटल्यार जॉन चॅप्टर 3 वर्स 60. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. आमेन. देवान कॅथलिकाचो, देवान आनीक खंयच्या धर्माचो, देवान आनीक खंयच्या धर्माचो अशें ना म्हणो. देवान म्हटलें देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात हे एका उतरा वरवीं आमकां सजमाता देव ह्यो फकत म्हजे पासत येवंक ना, देव ह्यो फकत तुज्या पासत येवंक ना, देव फकत तेंच्या पासत येवंक ना, तर देव आख्ख्या संवसारा पासत येयलो. आमेन. आनी देव ह्यो म्हाजोच देव न्हू, देव ह्यो क्रिस्तांवांचोच देव न्हू, तर देव आख्ख्या मनशा कुळाचो देव. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक म्हणटा तेणी सगळ्यांची पातकां आपणाचेर घेतली. तेणी अशें म्हणोंक ना तेणी फकत कॅथलीक लोकांची पातकां आपणाचेर घेतली, ना, तेणी सगळ्या मनशा कुळाची पातकां आपणाचेर घेतली. प्रेज द लॉर्ड. हर एक मनशा कुळ आसा त्या हर एका मनशा कुळाच्या पाताक तेणी आपणाचेर घेतले. प्रेज द लॉर्ड. हर एका मनशा कुळाच्या पाताक. प्रेज द लॉर्ड. आनी ताचे वरवीं आमकां जिवीत मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. आयज तुका सांगोंक जायना जेजू क्रिस्माचो जेजू क्रिस्माच्या धर्माचो ना, जेजू क्रिस्त आख्ख्या मनशा कुळाचो आनी ताचे वरवीं आमकां जिवीत मेळ्ळें.
आमेन. पळयात विचार करा, शिकोंक गेल्यार खूब आसा, सजमोंक गेल्यार जायतें आसा. कित्याक जेजू क्रिस्त आमच्या पासत आसा. आमेन. तेचे थंय जिवीत आसा आनी तें जिवीत आमकां उजवाड दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या उजवाडान आमी चलता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, हे तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां सशणीत जिविताची, जेका ती सजमतान, जेका ती सजमोन ती घेतात, ती आपलें जिवीत जियेतात. आमेन. गॉड ब्लेस.